Pemirsa, para petani sayur ring Kabupaten Tabanan keaptiang nenten sinarangan nandur asoroh komoditas ring tengahin kirangnya serapan pasar tatkala pandemi COVID-19. Tetujanya wantah namakin pengharga hasil pertanian sane tedun sane dangan pisan kepanggih rauh mangkin. Kepala Dinas Pertanian di Stan Kabupaten Tabanan Imadi Budana Mausang ngenenin indik produk pertanian akehan penghargaan nyane tedun rauh mangkin. Sidi tunggil nyane pengharga tomat kantos Rp500 kilogram ring tingkat petani menados petani tomat nenten mupuang buah ipun. Tios tomat kahanan sekadi punike taler kepanggih fluktuatif rauh mangkin. Sekadi wimbe ring abulan ungkuran jangan selerdi kantos Rp1 kilogram nanging rauh mangkin sampun waling limbak kantos Rp6 kilogram. Fluktuasi pengharga janganan puniki sangkaning pikobat ring pemasaran antuk tedunyane serapan pasar sangkaning operasional hotel miwah restoran durung memargi becik sangkaning wesanan pandemi COVID-19. Napi mali daya beli konsumen kirang sane taler mawesanan antuk pengharga janganan. Dan yang ngilingang para petani ring Tabanan mangden urek sain dumun kahanan jagate sadorong limbakang pertanian. Petani sampunang nandur asoroh komoditas mangde hasil produksi sida kedabdabin becik. Selami puniki petani akeh saneng limbakang wanta asiki komoditas yening penghargaan nyani nincap ring pasar. Janten pemargi ngawinang pengharga tedun. Tias punika ring pengawit pandemi COVID-19 paiketan nyani taler sampun ngelingang petani hortikultura mangdeng limbakang budidaya sanes sadurungnyane wantah ngandelang hotel miwah restoran kawah dados budidaya tanaman saning utamayang pengharga pasar lokal. Tias punika petani kaaptiang sida nabdabin budidaya nganutin pengaptin ring pasaran. Manik bisnis